kwakira kwa mani right honorable twatumire tukutegerize kandi twashemererwa munonga your presence really okushasha no kwerarikiriro ku umuzi wa speaker akwiriye bwabire nabugana bembezi hamwe n'abaturage be cyari kurugamu hamwe no kusasira bekayo mugenzi behangana ozikirwe nyamwabazi omuri Kyanga mu district ya Mutoma ahashoborira abatura okukwatijaga amagara gabo gakaba agumugane gwa bwashisha bwizire bakakumarira omukunyamarwa okushambana bakarimo kushemesa abana babo ekiri kutegana sabo ngabebembezi mpinka fene tokumanya wena rukwenda kumanya fene yebonire nanza tera aboje ngakwisempi iwa yamanya ngo boni konka waye kumaje nuje no buno mushija murungi nusherwaje mwakireba so nabeshenjeze kintu cyo kushoma reverend ekintu cyo kushomecho nekintu kikuru konka kintu cyamarwa amarwa Eki kizireho bwanyuma ya mukuru w'entebe ya katano koreka okushasha arikwetombitura umuhezi wa speaker kubwa hata bashija amagara batankire gabarra mu ngaro ahaba marwa ngo bwa hati abagirwa nyamuteza umuhendo tuguruko barwa nyasi akoza tuterera mbwene hati rufu okufa reverend kimwe kigenda kwa bantu namana gatsigira abafakazi gatsigira amafuzi ubworo bwa yeyongera mbwene basebo nabanyabo narabasha ibikwije n'ibirungi kokabo kugira ngo nizo twaganyure gatukora kubitwa kigatwara kurya kanungu kitandike kubirizayo turateye kiti cyo mwani ibyo bikiryaho bimwe ebiri kusinga yo kuteganisa abanyamitoma kandi byanjurirwa umuhezi wa speaker naba procurement abakutematema kasente ekintu cyagizire ngo yacogosizo gwenya bushatu hati yakagamba abenyamishwa za paka hezba marire byabo tutebekanisize yo kwa higure kiragiro kikubasa kutwikiriza eze sente kuzikozesa umurundi gumwe zona nkeze gombora zikazankanya kishenyi go kwari kubi twakora yo kintu kikahwa yensa kare tukaza kashasha bwataho tukaza iraramera konka tukwa kuko so mucyo wanyagure kanu bimusa umusinge gukomaho hari bimusa nango bundi bongera huko sizishatu abo kugira ngo mbere aba engineer na za procurement babiyehe mishoro byinji hatoshanga hagura undi atine project echekozire procurement natural yes nanyi nahora abo kuba ninza kugaruka bishitamena bakuru ngambe na cyakashatu fomeze ziba bintu babahereza tugyo tuzigarukamo onyoneseze ogaruka umpe fomo shengu ninyuza kuzo mwiguru okugufunko mwebembezi wabo no kubahikaho nehuru yabo urumuntu yiho mboro nico cyonke kiretire Mitoma yatunguka ekintu cy'abatura bagizirengo obukene bukabingwa kandi tubine ku mucwanteje Deputy Speaker kuja kushika umuntu wa hansi kitu ya mbere munonga cyatwangwizaho murumo ogo kumubarayizinga abantu okukora ibintu byentunguka okushomesa abana okukora ibintu bikuzo mu butare nko kuhinga emyani nangwa yongere no kuhereza emyani kugira ngo abantu bagende bahinge babase kuhira mentasa yo kuhera abantu mu makagabo okuyamba abana bitu okubakwatira mu byo kwega na munonga itwe nkabataka ababiri bakirya hansi kushanga natukurakuranisa kashanga turuku yambwa umubana bitu kutunga emeromo hamwe no kubakwatiraho bari kwega netumusiye Martin bugarukiro mukama mwebembero mu bwebembezi bwe amuherezo umugisha amurinde atiyo umuhezi wa speaker nuko kongera akarabura abaturage kwimamatu abashuma abarkwesherekerera umuizinariye bari kwiba abantu nguwe natwara abantu aheru nintwara abana aheru sinari abantu nibija ngumani twara abana 50 bi ngahe ibyo nebishuba nambwene ninjira twayohereza abo kumukwata abo kanata bisikwe banje kuba mutera bakucyondoza yabajanga twara abiri echi mwakireba please ecyo kintu timbyine mukakwate gasha kwa Gerard Tugume abatari West umure Mitoma